Bazalwane egameni lika Jesu Kristu nginivusele. Ngifuna ukukhuluma ke manje ngalendzaba le yaseSwatini. Namhlanje ngibuyela kupolitiki, ngikhulume ipolitiki. Bazalwane ngisho ngithi mina ngifanele ukuyikhuluma ipolitiki because ngimi lengavela as a prophet of God. Ngakhuluma lokufanele kwendeke futhi solo ngimile kulawo maqiniso aNkulunkulu njengokungithuma kwakhe, angashifti angesuki kuwo. Therefore ngifanele ukuqhubeka ngikhulume kuze kube sekugcineni. Ngiyethemba sikanye kanye. Bazalwane kunezinto lekufanele sitibonge letenda lelive lethu licine. Ngidakhuluma ngendwe letimbili letenda lelive lethu licine. Number 1, asibonge lamasiko lesinawo. Emasiko ngolabambe lelive lethu singemaswati. Sikhuluma ngokuthi sinahulumende loqinile nje uqine emasikweni. Ngeke ngichaze lokunyenti lapha kulamasiko ukuthi ngichaza ngikhuluma ngani. Angifuni ngene abantu bese bangifaka emagama emlonyeni bese bathi mina ngithite. Abantu bayathanda ukukhuluma especially laba labatende emakholwa. Ngoba umuntu lolikholwa uyahlupha. Labantu labalukewarm, labantu labanzinzimu, bayahlupha. Lithi iBhayibheli ababanzi abashisi bayahlupha. Bayathanda ukinterpretelana. Bayathanda nekufaka nemagama emlonyeni. Ngithi kwesibili lokulisenda lelive lethu licine lichubeke lime liye phambili. Ngilobuncane balo, the size of the country, nemnotho lomncane lesinawo. Ngiko lokusende ukuthi lelive lethu lisurvive. Kube lelive lethu likhulu ngabe kudzala la collapse. Ngilangembulele kona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu tinto utihambela phambili. Konke kuNkulunkulu kusebenzelana kube ngilokuhle. Live lethu nidawukhumbula lapha kule minyaka yama early 80 bo 1810 18 somewhere lapho kule minyaka leyo live lakithi belingengaka mhlambe belingile size le noma mama belilikhulu kancane kulokuleli ngiko noma belingaphasi kancane lisese ngephasi kwenkosi Somhlolo lokungisobhuza 1 wakhothama ke Sobhuza ukhothama Sobhuza ushiya unikete umbiko esiveni seMaswati esikisi kanye nasenkosini leyamlandzela inkosi Mswati wesibili kuthi eMaswati akalandzela ivangeli angathathi imali wasuwonisha ngebelumbi ngoba belumbi bayingoti bekunene umhlaba unje iAfrica inje iAsia inje kungenxa belumbi bayingoti kakhulu. Alright ke nembala ke inkosi Mswati yahamba yawalanza emaweseli yalanza livangeli lelivangeli lafike malifika eSwatini bathi yo kufike isidwashi lesingadzabuki kuyavakala. uNkulunkulu ke wasuyayibonga ke inkosi Mswati ngekuthi ilandze livangeli iyende lokhu la kuprofetile Sobhuza lokukhulunywa uNkulunkulu through inkosi Sobhuza. Wase umanzisela lelive laseSwatini laba likhulu kakhulu lelive lahamba layofika impumalanga lashaya ngale kwabo ngathi lijake leJozi lathatha indzawo yabo boMaputo ingcenye yabo Maputo boMatola boGoba liyoshaya ePhongolo 2/3 walelive lesinalo namhla lahamba. Lisho ukuthi lelive lesinalo namhla ungaliphinza kabili ungalingeta kabili lisho ukuthi libe lithathu kuphume lelive lelahamba. Wakwenda ngamabomu uNkulunkulu lokho because wakubona ukuthi kuyisecurity yalelive. Kube lelive alihambanga ngoba sikhuluma boKruger National Park bebala ikhathi timine letinyenti betla ikhathi eSwatini. Ngabe lelive kudzala lalahleka. Ngabe namhla seside sive seMaswati noma ngabe mhlawumbe sesingilenye nje into kodwa ke uNkulunkulu ngoba wasikhetha njengepulpit ingako atibonakalisa kuSomhlolo wavuma ukuthi alihambe lelive sisale thine kuyevakala. Nyalo ke what is going on, let me explain. uNkulunkulu uyathi ungibonise into letinyenti about umlumbi. Let me explain this thing. Bantu bangangithathi kabi bathi ngidawuveda lento leti. Akusho ukuthi belumbi bantu baNkulunkulu. But kuneliside lelibi kakhulu leli kumlumbi.
Asengicale ngeSwati kunemlungu kunemlumbi. Labantu ababili laba abasiyinto yinye. Umlungu ngumuntu lolungile, ngumuntu esikhathini lesiningi lisebenza kumuntu lokuqashile, ngumuntu lolungile lokuqashile. Uma kucashile nje akusupporta ngumlungu ke lo muntu loyo. That is why sinebelumbi labamnyama, sinebelumbi labamhlophe, sinebelumbi labamakula, sinebelumbi labanjanjani, because leli gama lethi umlungu alisho le race but lisho le financial support. Bese kusilele lithi umlumbi lona ke lisho le race yebantu labamhlophe, lithi laba belumbi ngoba bayalumba bayathakatha. Batsakatsi beda kutawusithakatha thina eAfrika. Kulumba ke yinto lo yenda behind the scene, ubeke itrap ubekele lo munye behind the scene angaboni ayobanjwa eligibeni lakho lo muntu loyo. Belumbi ke labo. So belumbi ke sibabonile ke befike eAfrika bayibhidlite eAfrika bayihliphite ekhathi njengoba basayihliphita namuhla. Nyalo ke eAfrika sekune strategy lesisha sekuyicolonizer lesichamuke nanabelumbi base-America lesibitwa ngekuthiwa i-democracy. This is a demon crafted system of government because noma uyibuka ayinabuntu, ayihloniphi, ayina relationship, ayina nix, ayibongani, ayina noma ayisebenela kangakanani. Tomorrow you may find yourself kicked out, useless kuyo, regardless ukuthi usebenzela ngani. Ayina bond, ayibondi namuntu nje. I-system nje lembi lenebusathane, i-system lengenanhlonipho, lengenalungelo. Uboyibuka ngoba ihambisa phambili igama lemalungelo ukuthi lilungelo. But now uyalilandzela legama lelungelo. Leli lungelo liqala ngalesikhathi sowunyathele lomunye, nakathi uthi eshuwilo nalosomnyama lomnyathele kuvela ukuthi lilungelo lami. Loshothi lokhu wena lokuvisa abhlungu kimi kukahle ngoba kulilungelo. I-system nje lembi kakhulu lenebusathane vele. So le system lena ke ema-America ngiyo labese aqhamuka ne-strategy seku-recolonize umhlaba because i-America yaphaphama late yona beyingadi ngecolonize umhlaba ngoba kwayona beyicoloniziwe ngemangisi. Ngiyethemba kuyevakala. So ithekela nayo seyiqala kucolonizer yaqhamuka nale strategy lesi sekuto colonizer seyiyacolonize kabusha. Ngiyathemba kuyevakala. Umlumbi ke usebenzisa le system yakhe le futhi ke kule system yakhe lena umlumbi dinyeni into letendwe ngumlumbi letimbi. Number 1 ulethe livangeli, waliletha nga-reverse, waliletha alicatheka kithi sibantu abamnyama, watosigoga ngale livangeli, wangasilethi livangeli njengekukhanya lokutasise ezulwini, kepha waliletha livangeli njengento yokusigoba, njengematomu atosigoba khona atosicontrola. Bubi bemlumbi lokho. Futhi umlumbi wabuya khona lapho atosebela imali eAfrika, atothatha umnotho wethu wasishiya siphuyile. Bubi bemlumbi into letendwa ngumlumbi lethu. Umlumbi ke ufike wasicabanisa nekusicabanisa. Usithole umlumbi sinema system ethu singema Africans ekuphathana, wasilahlisa nemasiko, wasilahlisa nebuntu. Ema-Africans anebuntu. Leli gama anebuntu nje in general, humanity. Kodwa umlumbi ufike wasilahlisa lento leyo, wasifundzisa kuzondana. Before mina ngiyibonile lento le ngetikhathi sisakhula bekunanako kuthiwa lelima lokuhlakulisana, mangabe kamakhelwane sekuyahlakulwa sonke siyahamba sobalekelela. Kodwa umlumbi ufike wafaka lenzondo yekuthi nalelo qoqo liyatigcumela, naleyo ndvodza idla umgwaja sagila sayo, tonke lento leto tichamuka nebelumbi. Ngiyethemba kuyevakala. So belumbi ke baphinde bahambe kulamave lawa onke lamave lamakhulu anemnotho, babuka lelive ukuthi okay lelive linemnotho, bese bameka sure ba recruiter lidlanzana lebantu lapho balende emavukela mbuso. Livukela ke mbuso ke ngumuntu lo wasathane ngoba kuvukela umbuso usuke wenda umsebenzi wasathane. Bali support ke financially lawo mavukela mbuso lawo kuza avukele lelive. Alivukelelani lelive ngoba labelumbi ba target kuli controller lelive. Uma sebaliwinile but ali controller lelive ngoba lona lamavukela mbuso labe atabe aliwine through their support, therefore they are indebted to them. Batasebona ba control lomnotho. Ngetuluka konke futhi lokho kulabelumbi laba babhizi bakhicita leminotho yabo, bakhicita tibhamu, bakhicita lonke hlobo lema weapons, tibhamu, timoto, tindiza,
baspenda ema-billions nema-trillions ku-producer all these weapons. Lama weapons lawa-ke mase bawaproducile abawaproduceli ukuthi ahlale e-storeroom abe ngumhlobiso, bawaproducela ukuthi lama weapons lawa athengelwa kwendani-ke lama weapons lawa athengelwa ukuthi abantu babulalane ngawo. Bobani labantu abatawubulalana ngawo? Bameka sure ukuthi basupply lamavi, bameka sure ukuthi lamavi bawaqabanisa, because uma uthenga iweapon uspende emabhillion uthenga ama-weapons bese awushwala ukuthi wathengeleni. Bameka sure ke ukuthi kuba naloku okuncabanisa, either live licabane nalenye live noma sive sicabane sodwana, kube nema-civil wars. Kwendiwa purposely, kwendiwa belumbi lobo, because bona kubo it's profit. Ngalesikhathi nicabana nilwa nithenga leti bhamtabo niyaphishaneka nine niyalwa, uyabona wonke lo mhlolo loyo nithi khanze senikuma debts abo. Emva kwaloko sehulumende soulahlekelwe naloko so wendati ikwelete uzama kuvusa umnotho lo wile nakuliwa uba sesikweleteni, bona bakha iprofit ngaloko. So bonke kulwa lokukhona kunemlumbi phakathi, ngoba umlumbi ngomthakathi. NaseSwatini somehow bakhona belumbi phakathi laba supporter lento le. I-advantage yethu singemaswati ukuthi sinemasiko lasibambako, siphindze futhi sinelive lelincane lelinemnotho lomncane. Lathi nakathi uyabuka lo mlungu abone lenzuzo lati ayi-benefit ayithole ukuthi yincane lenzuzo. Lokho ke ngifikelani esigabeni sathi ngikhulume ngale nto le, ngifikela ekuthenini kahle la kuqabana kwethu bekungekho lesidzingo, kuba kangena umlunga kangena i-outside influence, ngabe asikacabani la sikhona khona besitakulungisa kalula lokuyinkinga yethu yekuthi imali ingadlatshatiswa. Kepha-ke ngalokuthi kungena umlungu utosonisa lo mlumbi lo, nalabanye ke bantu lese bangenwa ngile spirit sebulungu, because le spirit sebulungu sesilangatini kithi sima-Afrika asisaphili bu-Afrika, sesiphila lo bulumbi. We are now fake, asisasiyoma original, sesingema fake, because we are now half African. In actual fact sesingema Africa ngesikhumba, ngekwe behavior sesibelumbi, sesingema Americans. That is why sesinenhlitiyo lembi, ngethemba kuyevakala. So ngikushiso lani ke lokho, ngifuna lokuvetele eMaswati ukuthi uyathi eMaswati ake sekufike esigabeni sekuthi sisanguluke sibone lesimo, sibone lesitha. Ngathi mina bukani iAfrica, iAfrica inemnotho lomkhulu lamhlabeni, but iAfrica is the most poor continent. Ubuke emave njengabo Zimbabwe, Zimbabwe they were rich countries, they were producing well-educated people, but today akusinjalo, it's a history. Buka nabo Mozambique, they were having a lot of things. Today they are one among the most poorest countries in Africa. At least Mozambique sebaya baya upgrade baya sukuma because of China. Ngethemba kuyevakala. La kuhamba khona umlumbi vele ushiya konakele, kufane kuhambe emalibeni Batsakatsi. Umlumbi uyadestroya, uyabulala. Buka Bolibya bekungemavela amahle, kwafika umlumbi wabashaya ekhathi. Namhla Bolibya bayahlupheka. Ngifuna lokuthi bantu asebasanguluke, asekuphume asebadla ingqondo yawo ukuthi nabathi bafuna i-democracy. Number 1 egawesi democracy, bantu abanyenda balati spirit nje lesikhona silibala si democracy. I-democracy i-system kusho inzandvo yelinyenti, kusho inzandvo yelinyenti. So le nzandvo yelinyenti ke ingema system lamanyeni. Tinkundla is part of democracy. I-multi-party is part of democracy. I-one-party state it's part of democracy. Manyeni lama system. So now ukhuluma nje nathi sifuna democracy, usuke ukhomza ukuthi you are mad in your mind. Awati ukuthi ufunani, because ufuna uqaqisa ukuthi what type of democracy, because right now we are living in a democratic country under tinkundla system. So which democracy are you looking for? Mangabe ufuna i-one party, thani ufuna i-one party. Nangabe ufuna i-multi party, thani sifuna i-multi party system. Hayi ukuthi ufuna i-democracy, because we are already in a democracy. Ngikho ngithi mina belumbi bafike batosiloya, basiloyile, basilumbile, salumbeka. Ngidawuthi ke eMaswati lamahle ngisonge kanjena lenzaba yami, because angifuni benze, ngifuna kuyena ibe na part 1 na part 2. Yinze kakhulu uNkulunkulu uyivetile la kimi. Maswati ngidawuthi ke mina
asesifike esigabeni sekuthi noma ngingakafiki lapho asengichaze nal point lelithi kube lamaphathi ethu lelesinawo lawa bo onke lama groups lama movements lama party lawa abekhuluma njengoba ngaweluleka as a prophet ngathi Simakatse akakasho ukuthi asicabane kude lababeke ukuthi ihlulelani nithi lona niyamehlulela ngoba Simakatse uyasathi ukuthi sonke stone but nine ngekulandzela sathane nafike nahlala esihlalweni sokwehlulela nahlulela nathi inkosi ngiyo lele soni nine right bese uyadibuda ke ukuthi ngumuphi umuntu lo right lo thukako lo thina uthunywe uNkulunkulu ahlamba lada ethukete inhlamba ashise abantu sikhuluma kunemathuna la qhamuke ngalabantu lapha ngumuphi lo muntu othunywe uNkulunkulu use ende lokho kube nangilalela ngabe ngoba ngathi mina uNkulunkulu uvetele ukuthi live laseSwatini lidzinga nje one emaswati adzinga lokusundvuka afune Simakatse number 2 adzinga lokuthi emaswati aboosteke ngekwe service delivery that's all nineke nakhetha ukuthi nilwe nendelele nikutsandzako ake senginitshele ke emaswati uma ningetena sangiluka nitawufa niphele uNkulunkulu ngeke akuphakamise akubona lokuthi wena ngekwengqondo yakho usemnyameni kufuna aqale kusangiluke lengqondo oqala khona uNkulunkulu atokuthatha kubeke endzaweni ingakasanguluke lengqondo uNkulunkulu uyaniyekela nife nibulalane nodwa nishisane nitinikele emaphoyiseni nasemasotsheni anibulale nife aze Simakatse avuse yakhe igeneration letamesaba because le generation esilena lekuphilako ayimesabi Simakatse animesabi niyametselela uNkulunkulu ngiyethemba kuyevakala ngathi mina kini lenkosi lena lekhona isisombululo saleti inkinga lesi ngekuthi ingadlala inzima ngayintshela futhi ngathi inkosi ngiyo lene assignment embi kwaNkulunkulu kepha nina natenda labahlakaniphile nayi overtaker nafuna kwenta tindvo ngekwentsandvo yenu namhla sikhuluma sinemaswati lamayela sahashekile kuthiwa exile akusiyo intsandvo yaNkulunkulu leyo intsandvo yenu intsandvo yaSathane ukuthi kube nebantu abaku-exile ngithi ke mina kulesikhathi lesi maswati lamahle ningavumele ukuthi nicatshaniswe ngumoya webelumbi ngumoya webatsakatsi ngumoya waSathane buyelani nihlalisane back buyelane emuva itafuleni nihlalisane kuqalele phasi kulungise lokonakele tino tisengalunga eSwatini ngoba sengishito ngathi sine advantage yekulungisa thine kude le pressure kakhulu kumlumbi ngoba sinemnotho lomncane nelive lethu lincane so kude into leti khanga lomlumbi kakhulu angasiyekela sibele back sihlale phasi silungisisane ngiyethemba kuyevakala asiyithathe ke le advantage leyo ukuthi thine asikhange kakhulu titha silungise nalaba labangaphandle bangasabuyela emuva ekhaya bayohlala ekhaya kulungisiswane ngitanichazela ke ukuthi from la ngicine khona ngawubuya ngendelenye futhi ivideo ngicabanga ukuthi mhlawumbe kusasa ngengete ukuthi nyaloke sesingendani ngiyethemba ukuthi le nkulumo lengiyikhulumile itayisangilukisa lengcondo yeni nibone lokuthi behind all this thing yini ngubani lo sicabanisako singadikhipha kanjani kulona lo sicabanisako because kude vele lesidingo sokuthi sicabane inkosi inibusise amen.